Muraho neza, ndabashuhuje. Ngiye kubereka ikidasanzwe cyabaye ku itariki 26 z'ukwa 11, 2025. Izuba rero ryashe mu ma saa 5 gutyo bigera saa 6 n'igice, izuba rizengurutswe na rya rugori mubona cyangwa se iriya mpeta mubona. Biriya bishatse kuvuga iki bavandimwe? Mwitonze, iki ni igitangaza kimwe cyabaye mu Rwanda kuri iyi tariki mbabwiye. Izuba ryari ryinshi mu kirere aho nayimerereye, rizengurutswe n'ikintu kimeze nk'umukororombya, ariko hariho ubushyuhe buteye ubwoba. Ibi rero byabaye ryari? Byabaye ku itariki 26 ari kuwa gatatu. Byari byiza kandi bikeye, ko ntabwo turasobanukirwa ese ni iby'iki, ese bimaze iki, ese byigisha iki mu muco nyarwanda aha iwacu. Iyo tubonye dusobanukirwa iki? Mumfashe rero mwandike muri komenti mumbwire ibingibi icyo bisobanura. Ntabwo tubimenyereye iwacu, ni igitangaza. Ikimenyetso